September ni hi ania ten Northeast Zone Shooting Championship nei zota ka gold medal le bronze medal la tu longtlai chan mari veng ve te chu ropui taka bua an ni ten Northeast Zone Shooting Championship hi August ni somni tanga ni somni le pasari chung khan Silonga nei ania Longtlai District Rifle Association atangin Mizoram IO atel Cindy B lalchan sangi pubi zir chungnunga fanu chan mari veng longtlai chuan gold medal la in malsom sangi puti lalhupuya fanu chan mari veng longtlai chuan bronze medal ala a loman anlak na hi 10 meter air rifle sub youth category ani heng silai ka thiam te hian nimin zir top mit lai lam khan longtlai lutin Lai Women Association General Headquarters huai hotin ariu pakia mua an nia an puala inkhom bo sei hi PV lalrin kimi President LWA General Headquarters chuan akai hruaya infiami hlotling te hi longtlai khopui chunga LWA branch rang ten choi moina lanin Longtlai District Rifle Association Central OLA le Longtlai Chan Mari Branch OLA ten lompuina thilpek an hlan bok pusi lalmachuana Central OLA Sports Subcommittee Chairman chuan Longtlai District Timhing Thatu Cindy B lalchan sangi le malsom sangi te chu Central OLA chuan a chuang hle ti soin an thlen china du tok mai lowa malampana ke penzel turin du sakna ahlana Chan Mari Branch OLA President Pu Hrilsang Zuala le Longtlai District Rifle Association Vice President Pu Hual Ngowa chakchuak te pon lompuina le fuina thu thatak an soi Cindy B lalchan sangi chuan an be sei phak lowa LWA ten an mani buana hun an lo bua sei chu lomom an ti thu soin loman la theya anom na chan chu pol rang te support na an don wang te Longtlai District Rifle Association foi tu ten theito pan chu pui wang ani thu sein an kal le zel na tura po Longtlai District mi pui te le LDRA foi tu te troi om na an mamo ti asoya theito chu azel an tum thu asoi bok Vivan Pungpui General Secretary LWA General Headquarters chuan lom thu sein hun akhara Cindy B lalchan sangi le malsom sangi te hi Mizoram atanga National Shooter mi pariat zinga telin Indiaram ai an o ang